li će ih ovi razbucat. Momci samo fair play, na kešu sreće. Penal je. Zašto ne može? Pa juče ovaj protiv Makedonije. Može, da. Pa da. Ajmo, šut! Stop! Ajmo, Rossi! Ajmo, voda ušima, ajmo! Bravo, mali, bravo! Ovaj mali baš je dobar. Ovaj roza mali sad je dobar. Bravo sam rekla. Njem je bolje da mu kažem bra nego bravo. Idi na šut! Zadržavaj vreme! Zadržao 8 minuta, probaj zadržati. Ajmo! Šut, Vlado! Aj, šutaj! Polako, nema. Ukoliko dođe do nerešenog rezultata na kraju utakmice, pristupit će se izvođenje 11-teraca u seriji po 3. Ajmo, spremno! Ajmo, Roze! Živio spremno! A što ćemo biti nagrađen, šta misliš? Najbolje igra kad ga zoveš predaj. Ne laj ti od gore. Idemo! Ajmo, Rozi! Posle ovoga nek se pripremi Milan Petrić i Gojžutski 1. Milan Petrić i Gojžutski 1 posle ove utakmice. Šta radiš, brate? Šta kum radi? Aj, ti si se sam zaokružio. Ajmo! Pesla je! Daj mi crveni! Šut! Lako sam pogledala! Crveni karton! Da, se mršavi. Čuješ? Počeo je kupovat hlače na gumu. Bravo, Vlado! Ajmo! Ne! Laži! Posle ovoga Milan Petrić i Gojžutski 1. Bravo! Daj, Struja! Penal! Milito je stao pare na kladionici! Milito!
Nema napucavanja u kuzicu. Što je ovo? Molimo igrače koji se zagrejavaju da ne začuju loptu u teren. Od svakle. Od svakle. Imaju i pretežno su iz Osla, momci. Samo je golman iz Bone posla. A crveni? Isto Oslo. Znam da je jako došao u Oslo. Ajmo! Korner! Pozadi, pozadi! Ajmo! Korner! Nek se skloni on! Ajde, ajde, pozadi, pozadi! Gore, gore! Rajte ja! Pozadi, pozadi! Bravo! Oj. Daj! Na Dejana! Bolje šutnu naprijed! Oj. Dobra se. Daj mu crveni. Penal! Jedan manji. A Saša? Jedan manji. Dobro je, dobro smo putem. Ako mogu ustaviti. Zubar će to namestiti sad. Da, ući se sve. Gol! Gol! Ajde! Stavi Zubar ovaj. Aha. Ajde, Slebo! Kaki naš Stefan, koga nema uzrečice koju ne. Kao da se rodio. Svaku uzrečicu. Uzava vreme! Ti će se onda pričati, a mi Gori, gori! Bravo, Vlada! Živio Vlado! Bravo, Dejo! Crveni! Daj mu Još crveni! u slučaju rečevi što na kraju će se pristupiti izvođenju penala u seriji od 3. Sad 2 put nedelju. Onda je sredom nije išao sad u vrtić, sad je krenio i sredom. Imao je sredom, ja bi sam da ne mora se staviti. A daj! Ti znaš da su te sredom. To je utrčka. Ja dođem u... Ajmo, Rosi! Ti ne stižeš kod mene? Stižeš. Ovo. I onda petkom odlazim do vrtića, evo ga. Naska rođena, kolemo dom. Onda vozimo do vrtića. Kako je najbolji drugar, moj najbolji drugar je za nju može, kako god, najbolje se slažemo, što može sve. Bravo, Dejo! Bravo, Dejo, bravo! Još! Ne bi želio da ja te budem unik. Ja bi želio da ti... Daj mu crveni!